mafuta fatasiai
Ito tono le pango le tua. O ta po inga fo sa ta fa no le tono le fale. O sa no te le la va to ta pena le tua to fa sia ma ye tono le ai. Le ala mo to ba la unia ta to le to ta to fa ta sta sin ne ta ya. O le vi inga le tua. A wa o sa ma le ua to le ka le sia. Ma le fa fi ta mi ne fa va na tu. Ai fa ta le tua le o va va ya. O lo sa ma le ua se ta to le ka le sia. Ile apare lei ma le lofo le tua bene fa felo e tu suo fo Gesù Cristo. Se tanto tamava se tanto ti nafa de la ya se mi so e lo e caresia fa felo e tu suo fo Gesù Cristo. Ma lo so fu ma ma so fu na le o no le lei ma le lofo le tua. Alla tanto ma e fa felo e tanto tu. O le o ma tanto ya so ma la. O io fo le la tanto ya so ma la. Leva essa maneira. Aí você já só fatia, ou a farinha de leite vai. Ela é um pouco na barra do fora tu. Quando a gente está lá, que a farinha é a tina é o outro. Que para o outro fora vai apoiar. A farinha é o leo e o pode fazer. Que mata a fora vai apoiar o leo.
le tua le nei tau. Ele ai so fia sili le ne. Hallelujah. Te au farongo ua savavani la fanau lo mo. Ele ai se fia le tua sili. Hallelujah. Ya tu mauro roto ile tua. Tu mauro roto ile tua. E te au ona ai mo ia marona fina ngapa. Au ni fane le tua le nei tau. Vai sa siwa ai mo ia le nei tau. Oh
sele lo na ai tele ne sele lo na tosa To
Ei, como tu uma tu vai ya joe. Wa oe ole tua. Oe ole tua matine ai o matolo. Ele ai se tua e fa lo ina oe. Ole tua, ono soi tua la moi. Pa manu ova. E matau tio e tua. Fafetailo wangalelei, fafetailo wangarofa, fafetailo famaoni le tua. Au fevesia ya yena lorangi faha. Sa ele tu la foi ya te matu. O matu afalanganga, manano fualo, ai mesole paio le kale sio tama. Etele tua noi matu. Sa e mulmuli, sa e leo, sa e tausia te matu. Ma fuai ona matu o kia mai le nei tai au.
Le ai se taso le ia inga na fea I whamai. Kama whawhetai lo lofa le tua. Ma e ulo wanga le lei. Ma tu vi ai o winga e matau tia oe. E matau tia oe le tua. E o popongia oe le tua. Ia ua venga. E paya ya te matou. E so matou pato. E so matou loa. E so matou kamao. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. You will remember that the Lord gave me the message on the blood. And you will also remember you will all be anointed and splashed with water as a symbol of the blood. Now after the lockdown, we are praising God for His faithfulness. I want you to know that through the blood, I am able to enter into the throne of grace with boldness. Because there's no way we could ever enter. But because of that precious blood of Jesus, we know that our sins, our deepest sins have been washed away. And we know that we are ready to be with the Lord. I want you to lift up your hands. Let's sing it again. Let's sing it again. I want you to lift up your hands and I want you to thank God for the blood.
there's nobody else like Jesus. He is the most amazing person who loves us so much with everything. He had to go through the gruesome thing in order for you to be saved. Not only that, but He took the joy of revealing us and giving us the revelations of the things that we need to know in order for us to enter into eternity. What an amazing God. And He also said that Jesus is now sitting on the throne in heaven. He's our high priest. He understands all our weaknesses. And He said now we can enter boldly to receive mercy and grace when you need it. Why did they go in that door?
lift up your hands to the Lord. Thank you, Jesus. I will always appreciate you, Lord, for all that you have done. Jesus, living vanity and pride, carrying on my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on mercy. There was great and praise was pardon. There was wanting light to me. There my burden so found We bless you, Lord. We thank you, Holy Spirit, for your presence. In the name of Jesus, be glorified. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. All the glory and all the honor belongs to Jesus. Hallelujah.